тамошобинони гиромӣ салом. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо хабарҳои ҷиноятӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо ки чанд рӯзи охир аз ҷониби кормандони милитсия ба қайд гирифта шудааст шинос менамояд. ин лаҳза имкон дорад оид ба содир гардидани ҷиноятҳои одамкушӣ, авбошӣ, қаллобӣ ва амалҳои мардумфиребонаи сеҳргарону ҷодугарон барои худ маълумот пайдо кунед. дар студия бо шумо Рухсор Таваллузода. дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ҷинояти одамкушӣ ба қайд гирифта шуд. гумонбари 36 сола сокини ҳамин ноҳия дар заминаи баҳсу муноқиша собиқ ҳамсараш ва модари ӯро бо як бераҳмии махсус бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонидааст. шарҳи бештари ҷиноят дар гузориши подполковники милитсия Акбар Шарифӣ. муноқишаи хунинро мақомоти милитсияи ноҳияи Деваштич санаи 26 март ба қайд гирифт. шаҳрванд Ҳасанов Мақсудҷон Баҳромович соли таваллудаш 1988 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Муҷун ҳангоми рафтан ҷониби заминҳои саҳроӣ дар қади кӯчаи деҳаи Нуробод ки худ зода ва иstiqomatkунандаи ҳамин деҳа мебошад, собиқ ҳамсараш Бобоева Мастона Анварҷоновна соли таваллудаш 1995 ва модари ӯ Бобоева Шоира Аллаевна соли таваллудаш 1971ро вомехӯрад ки байнашон муноқишаи лафзӣ сурат мегирад. аз сабабе ки гумонбаршуда Мақсудҷон Ҳасанов оилаи нав бунёд карда занҳо аз ҳиссиёти бадбинии ӯро мавриди таъна ва бадгӯӣ қарор медиҳанд ки номбурда бо истифода аз олоти табари бо худ доштааш онҳоро таъқиб намуда дар саҳни ҳавлии ҳамдиҳаашон ки занҳо ба хотири амон мондан ворид шуда буданд зада аз пой афтонида шадидан бо зарбаи табар ба қисмати сару рӯяшон зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. аввал очаша задам, духтараш ақафам қабиду, баъд намедонам духтараша очаша медонам, духтараш задагим мондагаша намедонам ҳарш ғалати соҳиби хона омаду дастам қапид ромдам рафтам. Мастона Бобоева собиқ ҳамсари гумонбаршуда дар ҷои ҳодиса ва модари ӯ Шоира Бобоева дар беморхона ба ҳалокат мерасанд. баъди содир намудани кирдори ҷиноятии гумонбаршуда Ҳасанов олоти дар ҷиноят истифодашударо дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ пинҳон карда ихтиёран ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштич ҳозир ва ба гуноҳи худ иқрор шудааст. дар ҷараёни тафтиши пешакӣ аз рӯи нишондоди гумонбаршуда олоти дар ҷиноят истифодашуда табар дарёфт ва ҳамчун далели шайъӣ ба парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ оғоз гардида ҳамроҳ карда шуд. худиқрорӣ ва ҳамкорӣ бо тафтишот ҳарчанд ҳамчун ҳолатҳои сабуkkунанда ба инобат гирифта шавад ҳам аз ҳаёт маҳрум кардани 2 нафар ҷинояти дараҷаи хафнокияш махсусан вазнин эътироф ва кирдори содирнамудаи гумонбаршуда Мақсудҷон Ҳасанов бо назардошти ҳамин хусусият баҳои ҳуқуқӣ дода мешавад. муқовимати милитсия имкон медиҳад ки саломатии аҳолӣ аз гирифторӣ ба нашъамандӣ ҳифз карда шавад. дар натиҷаи коркардҳои оперативии кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳ нашъаҷалоби касбиро боздошт ва аз онҳо миқдори махсусан калони воситаи нашъадорро мусодира намуданд. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш омода намуданд. дар натиҷаи доир намудани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳ нашъаҷалобони касбӣ ошкор ва дастгир гардиданд ки мехостанд дар ҳаҷми махсусан калон воситаҳои нашъадорро ба муомилот бароранд. дастгиргардидагон шаҳрвандон ҷавҳаршоҳи Раҳматулло соли таваллудаш 1990 сокини деҳаи Ёли ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва Шаҳидов Самандар Акрамхонович соли таваллудаш 1998 сокин деҳаи Хирманҷои ноҳияи мазкур бо маслиҳати пешакӣ дар ҳаҷми махсусан калон воситаи нашъадорро ба воситаи ҳаммаслаконашон шаҳрвандони Афғонистон ба кишвар ворид карда мехостанд дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд ба фурӯш бароранд. кирдорҳои номбурдагон зери коркардҳои оперативӣ қарор дошта дар дидбонгоҳи доимуамалкунандаи раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ дар маҳаллаи Чорбоғ воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Land Cruiser Prado рақами қайди давлатиаш 4525 MM01 ки ба номбурдагон тааллуқ дорад боздошт гардида зимни аз назаргузаронии воситаи нақлиёт аз пинҳонгоҳи дохили зарфи сӯзишвории автомашина ба миқдори 52 килограмм воситаи нашъадори нави ҳашиш дарёфт карда гирифта шуд. илова бар ин дар асоси нишондоди ҷавҳаршоҳи Раҳматулло ва Шаҳидов Самандар ҳангоми аз назаргузаронии пинҳонгоҳи махсуси ба гурӯҳи ҷиноятпеша тааллуқ дошта воқеъ дар канори роҳи мошингарди Шамсиддин Шоҳин Дарвоз дар ҳудуди деҳаи Хоҷағалтони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар
در 2 خلطه پلی‌اتیلنی در داخلشان 35 کیلوگرم وسطه نشادر دریافت کرده گرفته شد. طبق خلاصه ریاست تشخیص کریمینالیستی وزارت کارهای داخلی، وسطه نشادری از دستگیر شدگان مصادره گردیده با وسطه نشادر نوع حشیش منسوب بوده. وزن خالص آن 124 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت‌های جای داشته، پرونده جنایتی با ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده نسبت گمانبران جوهرجوی رحمت الله و شهیدوف سمندر چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق کرده شده است. به احترامی نسبت به جمعیت و دیده و دانسته دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی در پای جوابکاری جنایتی داشته نفران مغرور و خودپسند که به صادر کردن چنین شکل جنایت دست میزنند البته به جوابکاری کشیده میشوند. 2 نفر جوان از حیثیت اوباشی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهر بختر وارد شده، 1 نفر آموزگار این مؤسسه تعلیمی را دشنام و حقارت‌های قبیح نموده او را مورد لطوکوب قرار دادند. گزارش در این خصوص قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کرداری اوباشی را از جمله آن نوع جنایت اعتراف نموده است که به جمعیت خوفناک بوده، باعث تهدید و رسانیدن ضرری جدی به حیات و سلامتی اشتراکچیان و اعضایان این کرداری ضد حقوقی می‌گردد. کاستگی اخلاق، سطح پستی معرفتناکی و بی‌مسئولیتی و بی‌پروایی در ضمیر نورسان و جوانان، اینچنین بی‌نظارتی و سهلنگاری والدان در تعلیم و تربیت و تقدیر آینده آنها سبب رفتار و مناسبت دغلانه، مناقشه‌های بی‌معنی، جنایت‌های وزنی و دیگر عمل و کرداری خلاف قانون در جایهای جمعیتی گردیده جامعه را به تشویش آورده است. چنانچه در دوره برگزاری چهاربینی‌های اپراتیوی جستجوی شهروندان واحدزاده سامیدین جلال‌الدین و داستانف قاسم سهرابویچ سال تولدشان 2002 ساکنان شهر بختر که آخران پیش با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی صد شده است دستگیر کرده شدند. ضمن پیشبرد حرکت‌های تفتیشاتی معین کرده شد که دستگیر شدگان با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهر بختر حاضر گردیده حساسیت بلند اوباشی و داشتن خصومت شخصی 1 نفر آموزگار مؤسسه مذکور را که به خوانندگان درس می‌گفت به دالان مؤسسه دعوت نموده نسبتش دشنام و حقارت‌های قبیح کرده او را مورد لطوکوب قرار و به سلامتیش جراحت‌های گوناگون جسمانی رسانیدند. هرچند اطرافیان از آنها درخواست کردند که این عمل‌های غیرقانونیشان را قطع کنند و سخنان کسی اعتبار نداده مدتی طولانی ترتیبات جمعیتی و رفتی درس آموزی را در داخل مؤسسه دغلانه ویران نمودند. واقعا جای تأسف است که اوباشان این عمل غیر انسانی را در داخل بارگاه علم و معرفت و نسبت کسی روا دیدند که او را تربیتگری جامعه مینامند. رفتیم معلم برو آوردیم وقتی معلم گرد زده سر دمیخواه دوستان و قسمی روزا دارید با مکتب یاف رفته کتی هم معلم رزبان که دادم. وابسته به حالت مذکور نسبت دستگیر شدگان داستانف قاسم و واحدزاده سامیدین با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و به حبس پیشگی گرفته شده تفتیشات ادامه دارد. با پیشنهاد نوار مذکور مقامات میلیسه ختلان از همگان دعوت می نماید که در پیشگیری چنین حادثه های ننگین سهم گذار گردیم. وقتی آن رسیده است که همه قشرهای جامعه با کمال عقل مسئله داغ روز را خوب درک نموده پای تعلیم و تربیت درست فرزندان قرار داشته باشیم. یک نفر ساکن 35 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی که در گذشته برای صادر کردن جنایت قلابی سود شده است، باز جنایت قلابی را با راه و واسطه‌های نو به راه مانده است. گمانبر شده با بهانه آن که در ساختارهای دولتی شناس دارد، مبلغ‌های کارافتادگان را گرفته و منفعت به دست آورده است. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. همگان آگاهند که کردارهای خلاف قانون نفرانی جنایت پیشران از جامعه سرخم و بی‌آبرو نموده داغ سیاهی را به دفتر حیاتشان باقی خواهد گذاشت. موضوعی که امروز ما در موردش حرف میزنیم جنایت قلابی است. قلابی یا خود مردم فریبی با استفاده از باوری جنایتی است که مقصدی اساسی صادر کننده آن به دست آوردن مال و مبلغ با راه فریب است. ضمنی به راه ماندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی در اساس عریضه‌های چند نفر از ساکنان عایدی از طرف اکبر نام شخص با راه فریب گرفتن مبلغ‌های پولیشان، کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون 1 نفر شهروند ساکن ناحیه بلخی را دستگیر نمودند. این نفر ابراهیم فکبر سال تولدش 1989
که پیش یک مراتبه با ماده 247 یعنی قلابی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است و از این کردار بی‌شرفانه خود دل نکنده و به خود خلاصه لازمی نبرآورده تکرارا دست به جنایت زده است. ضمن تفتیشات معین کرده شد که ابراهیم اکبر خود را نفری کارچلان و گویا در مقامات‌های دولتی شناس‌های زیاد دارد معرفی نموده به باوری شهروندان درآمده از راه فریب و سوء استفاده باوری با مقصد درآمدی مفت به دست آوردن مبلغ‌های کلان پولی ساکنان ناحیه جیهون را از آن خود کرده است. این نفری جنایت پیشه به جبر دیدگان به عوض مبلغ‌های پولی وعده نموده است که به آنها شهادتنامه رانندگی، حجت‌های автомاشینشان را برای سیاه‌شیشه نمودن و درست نمودن حجت‌های قطعه زمینشان را در مدتی کوتاه‌ترین بندوبست کرده می‌دهد، اما بعدی به دست آوردن مبلغ‌های پولی از آنها کناره‌جویی می‌کرده است. حالت‌های به میان آمده بیانگری آنند که باید شهروندان از این طایفه آدمان تصادفی، حنات، قلاب و میانه دوری جسته به دام حیله و نیرنگ‌های آنها نرفتند. مبلغ ضرر رسانیده‌اش به جبر دیدگان زیاده از 50,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. زیاده از 20 نفر فریب دادیم، مبلغ‌هاشون گرفتیم و به منفعت شخصی خود استفاده شدیم. نسبت ابراهیموف در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با پیشکش نمودن این نوار از شهروندان دعوت به عمل آورده می شود. کسانی که به دام فریب این نفری مردم فریب افتادند می توانند به شعبه وزارت کارهای داخلی محلی زیستشان مراجعت نمایند. در زمان ترقیات علم و تکنیک و رشد ساحه تندرستی دچار شدن به مشکل کشایی شخصانی با نام داخون و سحربرار که پیش از همه منفعت شخصی و درآمد پولی را بالا می‌گذارند خیلی ناراحت کننده است. اگرچند در برنامه‌های قبلی عاید بازداشت چندین نفر فولبین و سحرگر و کردارهای مردم فریبانه آنها معلومات پیشنهاد نموده باشیم هم هنوز در بین جامعه چنین اشخاص از خود درک می‌دهند. همکارانمون از ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در این خصوص گزارش تهیه نمودند. در زمان اوج پیشرفت و ترقیات علم و تکنیک و پیدایش اصولهای معاصر معالجه و طبابت بیماران اعتقاد و باوری نمودند به ساحران و فولبینان و از آنها جستن درمان درد در واقع عمل ننگین و شرم‌آور است. این پدیده نامطلوب است که طی سالهای طولانی در بین جامعه ریشه دوانده ساحران و فولبینان این عمل خرافاتی را وسیله درآمد مفت و پیشبرد زندگانی خود قرار دادند. مقامات میلیسیای پایتخت در نتیجه عملی سازی رید و عملیات‌های سنجشی هفته سپری شده نیز یک چند دلیل به فولبینی و سحر و جادو مشغول گردیدن شهروندان را آشکار نمود. از جمله شهروندان دادو فتح‌الدین زیایویچ سال تولدش 1970 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه ختلان و اسماعیل عبدالحلیمزاده سال تولدش 1987 استقامت کننده محله حاصلات شهر دوشنبه دستگیر کرده شدند. ضمن سنجش معین گردید که نامبردگان به عملهای خرافاتی و زیاده‌روی دست زده با اصولهای گوناگون گویا بیماران را معالجه می‌کردند. ما را دستگیر کردن و ما به گناه خودمان اقرار هستیم چون که رشته دادیم و در صورت نگه کرده از صورت گپ زد. در دین اسلام نیست و در حدیث پیامبر نآمده است و در قانون جرم است و ممکن نیست اجازه دادگی نیست و ما مردم‌های بسیار بیایم و همین رشته و غیر قانونی غیر دینی و غیر شریعت ما تمار تشلاق میتیم رشته میتیم چون که اینها در حدیث آمدگی نیستند و در قرآن نیست. اینچنین ضمن سنجش معین کرده شد که شهروندان سلطانова شاهیده بکمرادونا سال تولدش 1976 و نعیمова زهرا حاجیونا سال تولدش 1983 استقامت کنندگان شهر دوشنبه مدت است به فالبینی و سحرگری مشغول شده در منزل استقامتیشان به قبول شهروندان مشغول بودند. وقتی پیش یا روشانی اومد در خون گوگیر خطی تخم دادگیم ایمون حسابی کشویش میکنم تخم دا کشویش کنم و رفع عادیده 3 نویستم در درینی بکلاشکا گوگیر در میگیراندم میپردختم
гугирта мепартофту медодум кушоиш маамхе медодум ки кушоиш шава я варақи одида менавистам 3 рақам тамом این ورقه چی کار میکردن؟ این ورقه میگفتن میسوزوندن آخه نمیخه میکشم میبرویم این چیز من میفهمم چیزی که نفهمم میگم چیزی که کشوده نشده میگم نمیشه کشوده از همین نگاه اسلام بگیریم همین کارهای شما درسته؟ من نمیفهمم اسلام چیه من از این چیزو برومدگیم من بعد از کسالای سپریپت که خودم پول از همین چیز برومدگیم боиси таассуф аст ки дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон барои муайян намудани тақдири ояндаи худ ба назди фолбинҳо рафта аз онҳо барои пешрафти кору фаъолият ва пешгӯии рӯзгори ояндаи худ кӯмак меҷӯянд. ин дар ҳолест ки чунин амал ғайривоқеӣ буда агар амалӣ мешуд худи фолбинон магар тақдири худро муайян намекарданд ва ё аҷибаш он аст ки фолбинон ин амали худро бо истифода аз қарта анҷом медиҳанд ки бо истифода аз қарта муайян намудани ояндаи инсон воқеан дар ягон мантиқ намеғунҷад. аз ҷумла шаҳрванд алова мира соли таваллудаш 1952 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе муддати тӯлонист ба ин амали мардум фиребӣ машғул гардидааст. В 1-2 недели приходит, 2 или 3 недели приходит 1 или 2 человека. Я в целом не поставлю. Или 3 самола, или 2 самола, или на 2 человека 5 самол дают. На сына, на дочку, или там на кого-то. Я больше не беру, может, я больше не буду делать вот это. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати дастгиршудагон тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда мавриди чораҷӯӣ қарор дода шуданд. боз аз боздошти фолбинон дуохонону ҷодугарон ки бо ваъдаҳои бардуруғ шаҳрвандонро ба гумроҳию хурофотпарастӣ бурда аз ин ҳисоб рӯзгор пеш мебаранд бароятон маълумот пешниҳод менамоем. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода наздики 15 нафар шаҳрвандонро барои машғул шудан ба серу ҷоду ва ба истилом мушкилкушоӣ дастгир намуда ба ҷавобгарӣ ҷалб намуданд. гузориш дар ин хусус. ҳарчанд барои машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ қонунгузорӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст, мутаассифона ин гуна ҳолатҳоро милитсия ба қайд мегирад. ваъдаҳои бардуруғ дар бораи хушбахтии оилавӣ, гарму хунук кардани муносибат ва ё табобату дуохонӣ аз усулҳои классикии афроди дар ин самт фаъолият дошта мебошад. вазорати корҳои дохилӣ мунтазам шаҳрвандонро аз оқибати ногувори эътимоду боварӣ ба ақидаҳои хурофотпарастона истифода аз хизматрасонии афроди фолбину ҷодугар огоҳ намоянд ҳам то ҳанӯз ин гуна ҳолатҳо ки инсонҳоро ба гумроҳӣ бурда ҳатто хонавайрон менамояд ҷой дорад. давоми як ҳафта кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода 10 тан аз машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ ошкор ва нисбаташон таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ татбиқ карданд. шаҳрвандон батирова турди соли таваллудаш 1959, мирзоев раҳматҷон соли таваллудаш 1958, набиева зуҳро соли таваллудаш 1961, холбоева зарина соли таваллудаш 1987 ва эргашева давлатбӣ соли таваллудаш 1964 ҳангоми дар хонаи истиқоматиашон шаҳрвандонро қабул намуда ба сеҳру ҷодугарӣ машғул шудан муайян гардиданд. зимни аз назаргузаронии манзили зисти ин нафарон як қатор ашёҳои карах ва маводҳои хӯрокворӣ дарёфт гардид. аз ҷумла қулф, нали асп, болға, корд, алмос ба истилоҳ лезва, собун, шам, карта, орд, равған ва аксҳои шаҳрвандон дарёфт гардид. боз дар идомаи чорабиниҳои мақсадноки милитсия дар яке аз зиёратгоҳҳои шаҳри мазкур шаҳрвандон эшққузиев маҳмадулло, абдурахмонзода шӯҳрат, абдулҳамиди ёралӣ, бозорова миҷгона, ҷураева гулдона, шоқулова барно, авазова фотима, назарова комила, тураева розигул истиқоматкунандагони шаҳри турсунзода ба дуохонӣ, тумору ташто ва дилгармию сеҳру ҷоду машғул буданд ки ин амали онҳо аз чашми кормандони милитсия пинҳон намонд. нафарони болозикр мизоҷонро қабул намуда ба фолбинӣ машғул ва онҳоро бовар мекунониданд ки мушкилашонро осон менамоянд. тавре дар рафти санҷишҳо маълум карда шуд ин нафарон хизматрасониҳояшонро бар ивази маблағи пулӣ анҷом медоданд. аз рӯи ҳолатҳои мазкур ки дар гузориш инъикос ёфтанд барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ милитсия парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон тартиб дода ҳуқуқвайронкунандагон ҷаримабандӣ карда шуданд.
این بود گزارش‌های برنامه امروزه که ما تا یگران توانستیم به شما منظور نماییم. اگر نفری را از کج رفتاری بازداشته احترام قانون را در ضمیرش جای داده باشیم پس ما موفقیم. وزارت کارهای داخلی برای همکاری با شهروندان همیشه آماده است. تنصیحات و خانواد باشید. خیر.